Nangathini kuwe. Ngathini kuwe ngoba ngakhuluma ngasho ngathi mina mkhulu angifuni ukuthi le nto itolike. Angifuni itolike ngifuna into. Ukhuluma into mina khetha. Baba ufuna ngenze njani? Ufuna ngoba ngiyakutshela ngithi nansi engikhuluma ngayo. Nansi engikhuluma ngayo. Mprophet enhle nasezansi nina besileni nabakwaSawhawu nina behlawala umisehlule sikaMadoda unogwaja ozikho enkundla kuphi nokuphi lobokho lombukiso panya lobokho le video ngiyithela ke njengamanje phambi kakhokho vula uzokhumbula mbukeli sike saba nayo lensizwa igilimanga isebenza inikeza abantu umsebenzi awu dokotela baba Madoda angibingelele kakhulu umsazi wami ngibingela kakhulu mfowethu namhlanje uma ngiphinda futhi ningivakashela lapha kwaDeda Nhlupheko esigodleni esikhulu la ngithi mina kwenzeka khona izinto abantu bebhekile ngamehlo yebo khehla mkhulu njalo masingena la sigodlweni njalo mangabe sihlangana nawe sikufica ungesinye isimo mkhulu ngisho ngikubuka ngiyabona ukuthi hayi khona enzakalayo phambilini wawukade unema kwabo wenza imanga mkhulu namhlanje nangumbukeli ubukele khona isiqubulo sakhe sithi ungazalwa uhlupheka ungavumi ukuhlupheka uthini namhlanje kubantu ngizosho njalo namhlanje yebo ngiyakhumbula ukuthi manje ngivakashele ngale yamini bekhona imakwabo lapha engangikhuluma ngayo ngitshela abantu ukuthi iyaphakamisa amadoda ikhipha inhlupheko ekhaya nomuntu osethi ayithawula ngiphosile angisakuboni ukuthi khona into esengenzeka imhlaba ngohambile ngifuna into ephilayo into yokuphakamisa into nje eyokwenza ukuthi uma ngifa emhlabeni kodwa abantwana babasale bedla ngoba yilento engizoyikhuluma nabantu namhlanje ngithi mina ungazalwa uhlupheka kodwa ungavumi ngephuthu ukuthi ufe uhlupheke namhlanje ngizokhuluma nomuntu olelo sekhaya osephosithawula osezamile wazama yonke into esayizamile wathi angiyitholi into ukuphila ngiyayithola izinto ngiyibona izinto kodwa ngiyithola into ezongiphakamisa iphakamisa igama lami yilona engizokhuluma namhlanje sicinga South Africa yonke saza ukuthola emgedeni lokho sawube sikufuna lokho sagcina ngalanga dokotela namhlanje njengoba sikhona sihlela esigodlweni khona induko iphethe namhlanje othi ufuna ukuyivezela abantu siyafisa dokotela ukuthi yinto ephethe namhlanje ngoba siyakhumbula phambilini ukuthi wakilimanga wasiza abantu abaningi basizakala mkhulu uphetheni namhlanje kodwa namhlanje ngithi namhlanje ngiphethe umanyavula mkhulu ngiphethe umanyavula lento ngiyathanda mangenza izinto o mangikhuluma ngezinto into ngidemonstrate abantu bayibone ngamehlo uma ngiqala ngikhuluma ngensebenzo uma ngithi khona isidonso somcebo uma ngithi khona isidonso semali uma ngithi khona ibhodo lemali ngikhuluma ngebhodo la ngimhlola laphakamisa amadoda laphakamisa abafazi bangithile abafazi kodwa amatondo bangithile abafazi batho hlulo bathakathakayo kungabe nathi singabafazi lebhodo liyasiza na ngithi mina kunjalo ibhodo liphakamisa wonke umuntu osefikile kodwa ngicela ukukhuluma into engizophinde ngisho namhlanje angifuni ingane edlalayo ngifuna umuntu oserious othi mina ngikhathele othi futhi ngiyayifuna into ngiyayazi into engiyifunayo ngithi lo muntu onjena kasonde kodwa umuntu ozodlala nomuntu ozothatha ama chance ngithi mina buyela eceleni ayidada abantu abaserious Professor ushuthi le nduwe ephethe namhlanje uyathembisa ukuthi umbukele lapha ngasekhaya khona azoyithola mkhulu uzonginika ithuba mina ngikhombisa abantu uzonginika ithuba ngikhombisa abantu lensebenzo kamanyavule engikhuluma ngayo manyavule engikhuluma ngayo ngicela ngibonakala kakhulu uzonginika ithuba mina ngikhombisa abantu lento abayibone live mkhulu kube umuntu ukuthi uyayithatha noma uyayiyeka ngifuna ukwazi mkhulu ukuthi njengoba kade singasakuboni la South Africa ubona le nduko phela kade ngagcina noma sekufonele bafoni naye lento ayitholakala ngitshela ngathi angisiya kakhulu umuntu amakhamera kodwa ngesikhathi engivela ngaso ngisongiphethe into engisuke ngifuna ukuthi ngoba namhlanje ngizothi mina nansi into unyaka seyovala ngithi nansi into ungibone ma nifika ningivakashela unyaka mawuqala angisuna amakhamera kodwa ngizothi unyaka lo sengivala nansi into engibuye naye ngizoyinika umuntu angifuni nabo uhamba nayo ngegodini ngoba ngesikhathi nami ngizosihlala kodwa lento uzoba nenhlahla into engizohamba eyiphethe futhi eyithathile asikhombisa mkhulu amehlo kaphathelana mbulo lapho ngasekhaya njengoba ke sazi ukuthi uProfet Madoda uphethe izinto zangempela namanje sithi kuwena awubuke ke mkhulu sikhombisa khehla lami ngoba siyabona kuyashunqa lapha madoda shunqa nekandi lami lapho ngathi liyazula kancane mkhulu ngivumele ngoba uma sengiphakamisa insebenzo zami mkhulu ngakhuluma nabantu ngathi khona bafuta uma ngiyavula engibiza ngomavula kuvaliwe mkhulu ocebisa amadoda
amadoda aphakamisa amadoda ngakhuluma ngebhodwe lomcebo ngatshela abantu ngathi mina ngicela ukuthi ustick entweni obizele kuyona la mkhulu siphakamisa thina umuntu othi mina Mprophet nginebandla mina ngiliphetheyo kodwa ngibona liyafadalala and ngibona futhi imali ayingeni othi nginebhizinisi elikhulu othi nginama truck othi mina kwavalwa idaba zasekhaya azisebenzeni uma sesathinta impepho nje kuphupha umndeni ekhaya sivala imkhokho yasedeze emagcekeni kwavala kwasikona izisebenze sasentsheze emagcekeni abantu ngithi lento siyayivala sivala ukhondo leqalise zavalwayo sivula umnyango thina okuthiwa ekuvuleke siuphakamisa abafana amayemuvula abafana bomgeda abafana bomoya abafana bezinto zenzeke bhekela mkhulu ngikhombise namhlanje mkhulu ilanga libalele kusemeni ngikhombise ngivumele ekhaya ngifaka isembatho ngokukhulu ukusheshsha ngoba ezinye izisebenzi zami zifuna ukuthi ngathi ngafaka isembatho samandla kunjalo khehlela emisegazini sifa igazini abengabatshela ngathi khona uhlanga losiphakamisa uhlanga lamandla engilibiza ngamajaji uhlanga lo khehlela lami ngithi nginika abefundisi abathi hayi madoda hlule bathakatha sinikele uhlanga ngoba siyadinga bukela ekhehlela ngifuna ukuthi ubheka amehlo bakhe bazamile abantu kuyichaza bazama ukuyitoleka lensebenzo kodwa ngithi akuyona engane ngoba akekho ayikho into yokwenziwa emhlabeni abantu bangazama ukuyichaza bengayazi hayi lena khehlela lami ngithi mina uhlezi eBoshi kadlala buhleze etoilet Mprophet uMatondo kubanzima kakhulu ngizobonisa khehla njengamanje ngizobona khehla njengamanje ngoba nanga amadoda engikhuluma ngawo mina amadoda engakhuluma ngawo uqaleni ngawatshela ngawabisa ngawatshela ukuthi namhlanje ngibiza ngeniphakamisa namhlanje afuna ukubona emsebenzini lento enhleli ngenza abantu baphakamisa namhlanje ihlale zabanikeza ihlala namhlanje siyaphakamisa khehla lami bekahle khehla lami photho lomcebo lemandla hlakanisiwe intelezi lamabutho la akhuphuka adonsayo hlakanisiwe khehla lami njalo mangizokhuluma uqala insebenzo engizoyenza khehla ngikhuluma nawo ngaphakamisa ngwashise bese ngiyawakhuphula ngoba lokho abazokwenza bhekele kahle khehla lami ngoba futhi khehla lami bekhona into ozoyibonanga yonduku yamandla ageje khehla lami manyavula abe bamthitha bamcabe ngabakhulu bakhuluma kwenzeka makhuluma kwenzeka lekhehla lami ngithi la ekhaya kodwa dalihlupheka la usuyithemba likho nje sothi umntwana kancane khehla ngoba ngifuna ukukhombisa lensebenzo yabona ke into engikhuluma ngayo khehla lami ngiyatshela nje manje umkhulu manje ngikhuluma ihlolo khuluma imanga lami bhekela kahle khehla lami ngifuna ukuthi kube ngathi awubonanga yiyo madoda engikhuphula ngawo lawa khehla lami uma umdinga uyamthola umthole loyo khehla lami asebenze futhi ubheka kahle ngebhokisini lami ungathi ukhonto othi khonto bekhona ubheka kahle ebhokisini lami uma usekhaya ubhekele kahle ngoba bazama ukuyichaza lensebenzo kodwa yabehlula ngikhona amadoda akakhulu khehla lami uyithatha ngenamsebenzi ukela khehla lami dedela umuntu efuna abantu be serious mkhulu emsebenzini phakamisa impilo yakhe ayinakazi ayinasithwalo ayinakazi ayibhubhisa igazi ayibhubhisa imndeni lo mcebo lensebenzo akwenzeki kushona umuntu ekhaya no lo mcebo walekhaya khehla lami udla nomndeni wakho ungizwe kahle lo mcebo lekhaya udla nomndeni wakho akho umuntu obhubha uma ufuna into zegazi ezoqedwa umndeni ngathi mina dlula kwamanye amadoda ngoba mina ngisebenza amabutho amadoda umkhethe ngiphamisa kuphela ngikunikeza into okuphila emhlabeni mina mkhulu ubhekile ungavumi ukufuhlupheka ngibiza khona manje bebhele abantu ngoba okay afuna bomoya ngiyakhuphula emehlweni abantu bebhekile namhlanje ngizophamisa lensebenzo khona abantu bebuka kamehlo wahle khehla lami ke manje ngizokhuphela nalo mfana ubhekele kahle emsebe ibhox lami ngoba ngifuna ukuvala ngifaka amafutha kuphela khehla lami ngifaka amafutha kuphela mfana ngifaka amafutha kuphela khuluma bekuzwe manje ngikhuluma la ngimbiza phansi emkhethe ngimbiza phansi emoyeni bafuna umkhethe bafuna bomoya khuluma bekuzwe khuluma khehla lami khuluma khehla lami thulibheke konakele kakhulu thulibhekele uyachaza uyithini into nje uyachaza uyithini umuntu into yami uyacela ukuthi into nje ngale usakho umuntu ngifake oil lamb ngathi manyavula amafutha amandla amafutha acebisa amadoda bhekela khehla lami khona manje sibe ngaphakathi ngene ngaphakathi ngigijimisa umfana akhiwe phezulu manje acebisa amadoda buka khehla lami nento engikhuluma ngayo bodlela amandla acebisa amadoda sekhuphula seyiphakamisa khona manje bebhekile phansi entweni phansi emgedini bafuna bomgedi ngiyakhupha ngiyaphakamisa akube kuhle ukuthi manje akuvule kanti uzopha umkholo bangibiza ukuhlabathela Mphendulo Zamadoda ziyabuya buka khehla ngizovula ibhokisi lami manje ifuna ubhekele kahle kodwa bathi yini lekizwayo yini nangathini kuwe ngoba ngakhuluma ngasho ngathi mina mkhulu angifuni ukuthi lekuyitolike angifuni itolike ngifuna into ukhuluma into mina khehla baba ufuna ngenze njani ufuna ngoba ngiyakutshela ngithi nanti engikhuluma ngayo nanti engikhuluma ngayo nanti engikhuluma ngayo bafanele ngenza njani manje bafana akusebenza ngabantu abakhulu
Nayike ngikhuluma ngayo. Ukhuza. Yini uzongifazela? Uzongifazela uthini phela la? Mkhulu ngakhuluma nabantu ngathi le nto iyaphila. Ngathi mfana ngiyamlanda mfana ngiyamphakamisa. Ngikhuluma ngokuthi mina philisa abantu emhlabeni ngithi landini into omkhulu saphila emhlabeni ungavumi ukufa uhlupheka. Angamsebenzi ukuthi ugijima bapha amazi kwenzakalani. Ngisokulinda into okuphila yokuthi umanyavula mangazamadoda lo umpala zamadoda ziyabuya lo mkhulu kodwa zamadoda ethathe kodwa tahlupheka mkhulu ithamba vele ma imali uzotosha ukuthatha ufaka upetrol endleleni utshela abafana bathenga nemene sendlela ucaphula ukuthatha hayi mkhulu ngiphakamisa ngempela yini mali yabona isebenza lento yakutshela ke mkhulu lenduku ulende ngaphandle lenduku le uthi kuyahanjwa ndoda kuyahanjwa ubona amadoda efika aqhamuka olimpombo ngabantu aqhamuka okapa fika lapha athi hayi mkhulu siyayifuna lento le bangibiza ngompendlo zamadoda ziyabuya mkhulu ngiyenze be live angiyenzi mina ephusheni ule ukuthi ngizothi mina kwenu uzoyiphuphulela ngithi mina lento iba live mawusufikile ifike iba live phansi komndeni wakho ngapheka impilo yakho unebusiness unebandla kade uhlupheka kade uzama uyahola kodwa imali iphele esandleni into ngiyiphakamisa kahle nangimanyavuna ngobuna mkhulu akake ngicosha le mali tosha ngibona ukuthi isebenza kanjani yebo hayi mkhulu wavala into zakho wazahlupheka ihlele mali ndaba ngiyaphakamisa namhlanje ngiyaphakamisa Zamadoda angazi ukuthi sekuhla ke baphezulu kwayo mamayile ku Zamadoda angazi kahle asibala sikwazi ukwazi imali asibala ekhaya imali mkhulu unenduku ekwazi ukwenza izinto enjena mkhulu uthini kubantu mkhulu fake phaketheni asiba okwakho lokho asikwazi ukuyibala kahle lapha asikwazi ukuyibala mkhulu ngitshela umuntu mina othi khula bathakathayo othi impendlo zamadoda kudala ngangizama nginikele nokuphila ngikhathele ukuhlupheka ngiyavuma mina uyasebenza uyahola 30,000 kodwa usule budget yakho uma uhola 30,000 ngenyanga usule budget yakho ukhokhela imondo uthenga igross unemali ukuthi nikwazi ukuphila namhlanje kodwa awunayo imali ozoshela abantwana bakho Mprophet ngicela ukuthi njengamanje umuntu obukela le channel nomuntu ohleli ngasekhaya othi ngiyayibuka le video ngibonile uvula ibhokisi lingenalutho ngibona ibhokisi usubathuma abafana seqhamuka imali mkhulu ngicela sibanikeze inombolo kunomuntu othi mina ngiyayifuna lento kunomuntu othi mina njengoba uthi ungazalwa uhlupheka ungavumi uhlupheka ngiyayifuna lento nathi imali nami Zamadoda mkuphakethe manje mkuphakethe manje mlingani wami konakele manje mkuphakethe manje konakele kakhulu mkhulu mlingani wami ngibambele lento khehla lami ngisawutetela inombolo la ekhaya asideposit mofon omuntu azenza Mprophet uhlula abathakathaya azenzele Mprophet umpendlo zamadoda khumbula ukuthi akho umuntu esikathi akafaka imali ebhenkini ubhuku ukhuluma nami ufike kimi ekhaya kwathi dayihlupheka sizosusa inhlupheko phezulu impilo yakho ufika kumina akekho umuntu ozotshela ukuthi akafaka imali ebhenkini akafaka imali eShoprite akafaka imali eSpar uma njalo akuyena impilo zamadoda lo umpendlo zamadoda uthi fika kuyena ekhaya yonke insebenza azokwenza la yona akwenzele live phambi kwamehlo kubhekile la inombolo wangithola kuyona ngena WhatsApp wakho khulume nami kodwa ngiyajabula mangenzele ikhona ngoba bagcina babaningana abafaka ama message aba WhatsApp abayodinga bangasaphenduleki ngoba sebenza abantu abaningi osukwini kahle lapho ngalo ndlela umuntu akakhulume nabangifonele 081 8355 277 khuluma nami kulo nombolo 081 8355 277 ubhuka isikhathi sakho noMprophet ubhuka isikhathi sakho nompelo zamadoda ukhulume nami omunye uyabuza Mprophet isimikhathi esi-right esingathinta ngaso ngithi mina makusekuseni sobani sebegcwele ngisebenza abantu usuku lonke kodwa ungangifonela kodwa ikhathi ezi-right makushona ilanga khulume nami ekuseni mawuvuka uthi hayi Mprophet ngibona isimangalisi angikwazi ukuthula angikwazi ukulinda mhlawumbe phela ngikhulume nami ngikunike impendulo abayivala impilo yakho uzalwa basebenza ingubo yakho ozalwa imbethe ngiyimbule siyiphakamisa into yakho singula inhlahla umuntu othi Mprophet mina ayikho into manje engayenza sengicabanga nentaba ngithi mina nasi into okuphila Mprophet ungazalwa uhlupheke bese uyafuhlupheka ayikho into okuphila emhlabeni sibonga kakhulu umbuka lapho ngasekhaya sithi noma kanjani njengoba esho umkhulu wathi ungazalwa uhlupheka ungavumi uhlupheka mina mase ngivala ngithi #isebenza kanjani le